Dobar dan, želim svim Srbima iz Slobodarskog Orašca. Opštinska organizacija Dveri je danas u Marićevićoj jaruzi polaganjem venca odala počast slavnim ustanicima. Sa nama je danas Uroš Anić koji potiče i živi u ovom znamenitom mestu. Uroše, dobar dan i neka nam je blagosloveno sretenje Gospodnje. Za početak ovog razgovora zamolila bih te da nam kažeš šta tebi znači Orašac. Dobar dan i tebi i svim Aranđeločanima kao i svim građanima Srbije. Prije svega ovo je za mene sveto mesto. Na ovom mjestu su se posle 5 vekova ropstva ponovo sreli Srbije i sloboda. Uroše, kako doživljavaš ovaj praznik? Lep je osjećaj kada znate da živite tu blizu Marićevića jaruge i mestu koje je kolevka moderne srpske istorije. Osjećam se zaista ponosno jer pripadam nečemu što je veoma važan deo srpske istorije. Baš na ovom mjestu pre nešto više od 200 godina, davne 1804. godine, na Sretenje Gospodnje 15. februara podignut je prvi srpski ustanak. Također, na današnji dan donet je i prvi srpski ustav, poznatiji po nazivu Sretenjski ustav. Doneo ga je Miloš Obrenović u Kragujevcu 1835. godine i time je postavio temelj moderne srpske države. Uroše, za kraj, šta bi imao da poručiš mladima, s obzirom da si jedan od istaknutih omladinaca u opštinskoj organizaciji Dveri u Aranđelovcu? Mladima bih poručio da bi trebalo da ostanemo ovdje u Srbiji jer ovdje smo samo svoji. Dodao bih da nisu svi političari lopovi jer politika nije loša ako su ljudi na svom mjestu. Moramo da izvršimo promjenu sistema i zato pozivam svu omladinu da suzbiju predrasude i da mi se pridruže u borbi za promjene. Ako me pitate kada, ja kažem odmah i sa ovoga mjesta jer sutra će možda već biti kasno. Da, lepa poruka iz ovog ustaničkog mesta. Hvala puno Uroše na ovom razgovoru. Želimo ti puno sreće u budućem radu i sve najbolje od Boga. Hvala također, neka je srećan praznik, živela Srbija.